Nda, ndi Vho Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Ballerina News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho wana uri dzhusi ya beṱiruṱi i ya fhungudza mutsiko wa malofha. Tsedzuluso i bvaho Yunivesithi ya Exeter yo bvisela khagala uri vhathu vhane vha nwa dzhusi luvhili nga vhege vha nga vhona mutsiko wavho wa malofha u tshi tsela fhasi. Ngudo yo shumisa data ya vhaswa vha 39 vha miṅwaha ya vhukati ha 18 na 30 na vhaaluwa vha 36 vha miṅwaha ya u bva kha 67 u swika 79. Bambiri ya tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Free Radical Biology and Medicine. Cancer ndi tshiṅwe tsha zwivhangi zwihulwane zwa mpfu dza zwimange. Vhorasaintsi vha ri vhona uri hu na u fana ha vhunzhi ha cancer dzi kwamaho zwimange na vhathu. Tsedzuluso yo anḓadzwaho kha Journal ya Science i ḓo vula munango wa u khwinisa dzilafho ḽa cancer kha zwifuwo na vhathu. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Wellcome Sanger Institute kha ḽa UK. Muṅwe wa matshudeni vhe vha avhelwa ṱhanziela dza zwa pfunzo vhege yo fhelaho hanga ndi Fisipoli, mutshudeni wa PhD u bva Yunivesithi ya Venḓa, uri o vha na khaedu ya masheleni fhedzi a sa laṱe fulufhelo a isa phanḓa na ngudo dzawe. Kha ri pfhe a tshi ṱalutshedza. Vha khou amba na Sipoli yanga Ndivhi. Ndo khou tou graduate kha gudedzi ḽa University of Venḓa. Ndo vha ndi khou ṅwala nga dzi ṱhoḓisiso dza zwine vhanna vha ṱangana nazwo musi vhafumakadzi vha vho ḓihwala. Data collection dzanga ndo dzi ita Europa. Ndi tshi khou dzhena kha University of Michael Maris University ine ya wanala kha shango ḽa Lithuania. Musi ndi tshi khou dzhena tshikolo thaidzo dze nda ṱangana nadzo dzo ḓivha thaidzo dzo no tonga masheleni vhunga ndo vha ndi si na bazari kana funding, mara hezwo a zwo ngo ita uri nṋe ndi nyame kana ndi drop out. Zwo tou nṱuṱuwedza uri ndi focuse ndi ite zwithu zwanga nga tshifhinga vhunga ndi tshi zwiḓivha zwa uri arali nda balelwa u ita zwithu zwanga nga tshifhinga ndi ḓo balelwa u redzhisitara ṅwaha u tevhelaho vhunga ndi tshi ḓo vha ndi si nayo masheleni. Ende ndi dovha nda tikedza vhaswa vhanzhi vhane vha 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 kha sia ḽo isa phanḓa na tshikolo uri konḓelelani ni songo tenda u nyamisiwa. Ende a hu na tshithu tsho no konḓa u konḓa mihumbulo yashu. Zwine nda nga ni ṱuṱuwedza khazwo ndi zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓo ṱoḓa vhuḓinekedzi na u ḓilugisela. Arali ni muṋe na ḓivhudza zwo uri ni ḓo zwi kona a hu na tsho no bala. Nda nga ni fha background yanga, nṋe ndo aluwela kha vhupo ha Mangwele hune hu vha hu si na ṱhuṱhuwedzo dzine ra nga ri dzi vha dzo ima nga uri iwe muṋe u tou ḓiimisela wa ḓivhudza. Ndo dzhena tshikolo sekondari ya Ramabulana and then nda ya University of Venḓa nda ita degree yanga kha Youth and Gender and Development, and then nda kona u ya phanḓa nda ita honors ya psychology uya swikela zwino ndi tshi ita masters ya psychology ine ndo graduate khayo. Zwino ndi khou ita vhudokotela kha University of Medunsa ine ya vhidzwa upfhi Makgato University. Zwine zwa vha zwi khou ni sumbedza uri ni songo nyama, itesani ende ni itesa nga maanḓa. Ende arali na ḓivha ni khou ḓi ṱoḓa thikhedzo ni nga ḓi kwama muhashi u ḓo ḓi ni thusa uri ni kone u amba na nṋe nda ḓi ni thusa uya vhuya nga studies tshine na ḓo vha ni khou ita tshone. Ndaa. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho.
lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni, nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.